Medofo me wakwaba eba the life culture dwumadi so e was Sameng TV said the da no no wabrabo mu nsem said the be ya wabrabo no ebetumpon na akoso enu nti e na ohema asem gima egu a na eni se wuyi wafidie no efri ha uguso a ehwe me mamenka nche ose dwumadi Dr. Mensa Herbal Clinic e na asoya sene ama ye debrewo na enenso mepese meka kire wo se bibi a wo ye bia no fa wani etu nyame so se wo su na hune se ebedi America kra bi no na wo sere afebo wo sere wo nkwa na nyina eno nti bi twa me ho aba na me ba ene nkomo a ye bedi no ebeji wo se menyi wa fidie ni mfiri ha me ba sisi a Matakeria dosto enunti amaye hu kremu papa nene mremu gana hade se wo pe engineers papa ama wa ba ya ofia amawa ene na mekamfo Ekio Electrical Engineering ena edi amawo wonjuma wodie ebine domestic commercial ena fe industrial wiring oya electrical audit fault diagnosis ena fe maintenance or science or estimation so wasi ufie na upo bi amana be estimate amawo wasi ufie na upewa yes papa edi awoya mudie ene na mekamfo Ekio Electrical Engineering ena edi amawo o Atonsu High School Junction New Market to me a free one. It was 0245 688 274 0245 688 274. Ekio Electrical Engineering or say we keep you safe. Dr. Wonder. Oh, indeed, you are wonder. Afanya me adumo na nso ha ni kidney ni brabo nyina say ame kwa kuma to ye Dr. Mensa do na friend Dr. Wonder wa kwadre e wa bibifo ye ina kidney stones obi brabo ho ka obi akuma so kwa china to wo mu be ma bi wo timi ni ye ye wo plan say wo fie na wo mfa wo friend na Dr. Mensa na tunika ababa be sawo ya kwa Dr. Mensa, no ho. Ko pi, hini se ko what na yen hwede no fa. Me so aya wa. Simo. Kani mu na ya. Ni pa ya ro pa. Na anya wo wa. Dr. Mensa, Dr. Wonder, Dr. Miracle. Ninsa no ne dos. Omu nyina wo ya re obetin se. Medofo me sign so emo wakwa bebie mo so wanyi wafidie no emfree ha na ene yebedi enkomo yebedi abrabo mu nkomo na wonim de anika wom se me bedru ha no papa na me ni bedi nkomo no me din eso me din so no eye me papa din no ni din ono anso ni din eno nti ma me papa set ofi aye me papa prekope nti ma me ma no akwa aba dadi me akwa aba ya ena na apomu tese nyame adom na so hote sei nyame adom nyame egusu hyirai na oba ne mofra ne hoye nyame dum mu nyina hoye ye da nyankopon asem daddy ye ka say set offing oye hwan ye wo ne wo hen okọ school wo hen na hyase anything me da se set offing ye berema bia ye wo no ekura bia se ekura no woni wodu bia se se me fan se e wo adanse asokwa constituency okay ho na abehunu kro no ofiri fumuso ko ni wodi biase a ekura bi nkwanta before the subma adwen kwanta na the subma adwen na chi ekura bi before na anitua ho na ye wo set off okay set off ya ho na wo school unyini wo ho ai ho na nam papa ene me maame ye kua okay eti mi free school ase wo adansi kura mfa se friend the subma adwen ho na primary school eti ho na free school ase class 1 okay. The submargine. Sa time ho na ye capital. Ai kuru kakra kura na eye kura no so ye kura sa. Okay. Na school wo so. Okay. Ai nti ho na me high school ase. Okay. Nti uwie school no the submargine e na woto aso ana se o school ni sem ni go see sen. Me free class 1 ase wo the submargine no. Me drew P6. Na sa mre na middle school. Okay. Somewhere 1975. 76 enti ba sa je se me toa so ekọ
middle school na middle school ni da bi adwenti me ko share school ase kuro bi fro adanse amudurase se wo free da so mu adwen kwanta wo koni wodu bi ase kuro afuru so na koni wodu bi ase ho ne amudurase no eti me ko form 1 ne form 2 wo adanse amudurase na mra meduru me ko form 3 me free amudurase be ko to aso wo adanse asokwa okay eti me wie school wo adanse asokwa middle school that time na JHS ne bini ho debi inti SS no na ye middle school debi na SS was a friend secondary school and they know ho name na JHS no a friend middle school oh okay I was for primary na I medal and so no SS no it na middle school just a fin school inti that you we middle school no to meet to aso me pa cho mentimi anto aso okay na eco school no na that bre no betimi ato papa ne maame no ne so wasene said de ne nyame adom ya na ekufo ado de free education aba obi ewie school so obo mo de kakra betimi akọ school ye time na entisa okay and son na obe school so papa no maame na eboa o kwan bebre so edi mi na me person ka me to aso ekọ school edi ye time no ye frɛ ade bi common trans edi mi duru form 2 me call form 3 me ye common trans me pass na ko some cost school me nya boafo form me ye common trans so me do form 2 ya ko form 3 to me jai we common trans na pass ya to me cost school eno so me ye me ntimi me nya boafo ena me wie form 4 no so ye emna exams ma na pass eno so me nya boafo ntimi an cost school okay ena odi kosia ejuma nti after school no na abrabo ne tesen when you obi ama na nso wasene no na abrabo ne tesen abrabo yade a se wodi woni tu nyankopon so a se de yetwere ka ade nyina ediboa wo na ewie wiye mi wie school wadanse so kwa me sa kwotena ba bia na papa na mama yekua mfro anitoa okay enti me na fofo no ekotena ho edi be mfie mienu ko mfie miensa afi na me se no se me ka se me ka kurase pia emwa me enti me prese me a meboa me ho na makokurum na me nkwala abremu no emra me duru be mfie dunsia dunsu dunwotwe no mbehunu se me nya boafo bia ne mboafo ne nyame enti me de me tu awura se me di ensiden eye adwumade firi mmofrase enti ebra me ko anitoa no sa me ho enefum so a o mo dwuma kase o mo ye pa gari no mo ne ade enti me do emfuo ya na me dua banche ne ye bro okay enti ebema me nya capital kakra timi yesa no me ntre kura so me ko akopɛ dwuma ye that time na dwuma wo ho AGC timi ko boase na ma akopɛ dwuma ye na dipa na me ko tra ne nche wo boase kura so na me ni obi a enti na abrabo na ede se me kura sika no kura hwan na me ko sini so na hwan na nche na me ko tra na hwan nche na metimi akọ hunu mu abo amenya adwuma ye eno so be ya asetena kase adwundie kase ma me pa ti minua bi a me ne yagama mi boni drase de manfo be sie hunu no ye frɛ no kotaka okay na enede edini kotaka no enta fantro frɛ no ejasa yi onu mum na nua bi ba bi wo patakro adanse patakro uduru kwape a no wa mane won sabe nkom obra wo kɔ boase no edi ni nua ba na me ko hunu no o yes oh se wo pay GC ade a bra na me kunukura ye bi na ye woni pa bi a se wo ba na disika no ba betimi adi animu amwakonya adwuma no bia ye edi ni sister ni chana me kotena ye okay ye nipa me ne agama no onua ba edi me ba se ye kro no ai me ne ma uma ne kotena se ye kasa ye no na sika kura me no ebetimi afa me ni menua no enyina okay edi me se de menua na me ne agama no me yenko if is all na sister na me ni da na ye mienu nyina enko tra se ebetimi afa ye AGC okay enti ehɔ ne yekotena ye ti ye ko tue sika no be busu minsia da bia ne ye ko labor office oboase ne mo yamfa AGC na AGC no ejuma a omo ye den AGC adwuma asantema na ewo boase omutu gold okay enti na be me that time de na adwuma kase ye was antema mu AGC okay enti na obi a opere so opadwuma ye bia no emse na ni kire boase a okope AGC aye ena wenya AGC no na mokɔ labor ana osi every bia e call labor office okay on say ansa na obenya AGC aye no omo office bi e fere labor office ho na ombe fe nipa edi wo kotu esika no mampanimfo bi a na say omo do odini ko se de ne mo friend protocol oh okay edi wo kotu esika no a
na wo hwe ni mu se ebetom rebi no ye be frew na mu da bia da wo so kwotena agency office labor office wo se de ba se empofri mu ye be fe nipa no a ebia na nyame ayadom na odina pie mu okay enti e honom na eyeye anye yi me nya dwuma no bi anye emu na company be fe no Elang na omusi dan tie di bebu so mi na ehu sika nyina asa na Elang ba na yese sa na tie dia se mesa ko anitoa obra omuni se ma betena boase na me pewe agency aye na di bebu so mi nsia na menya adwuma anye ne de mi nsa nko anitoa ensapan ene me kwa kopɛ Elang no bi emu na maye ɛho na me di mu ko wura Elang mu ko hu no mpanimfo no enduma no mpanimfo no bi ɛno de na yese ɛdan sienti no na ne pɛ no enye den ti mi fa se ko na wotwe na mu ene yenya mpanini bi a ne kasa ya ofai Elang ena mo start ye ejuma no ena start yi se ye besua meye Elang na Elang fo no omusi da samre ne yesi eda bi wo anyinam na ye penna odi ani mo ye ga na fe ko nkoko anyinam dabi oboase anyinam oh okay ejit fo ne si dan no enti ye kosi fie maako 250 ye site won ko a e wo boase ye fro ho job 111 okay na Elang fo si dan 750 eni ya ne site ye chem miensa enti ye ni de odi en fe no Bob Cole na ye ne emrofo miensa na ka Bob Cole ho a omo hwe Lang so me si dan okay aha enti e free honom na usua ejuma ni wiye no odi ye ejuma ana se osa akọ wachi to ekura na se se de na tie ni won se enne mefa kwanya we so atu enkwala bebrefo ebra me ko boas na enya madwum se mesu adwuma if se ka agency na me ko paye e se menya agency na anya dia enya mbotan se me kosua brecha enti amamitrim sa okay enti wo mu na ye site engineer na friend call se ohia na ya brantie na ohwewo na obeye Lang na o kada ekura wo no ye ntwiro so apprentice na wayi wadi okay wasi uni botaye if say Elang de upese osu adwuma bia ye nyu sika bia once actually o card so apprentice no obetimi asua mason e free steam bender e free carpenter e free say auto ties e free say when lock ekura pillow des ho ne car say ho nyina no say driver ni gitum say obekere wo de a won nenam a o kire wa ye nyu sika bia bosome so wa betua kakra usua ni free ni nyina bosome so apprentice etua kasin label oh okay eti wo hia wo na say wo ye abrante ana babunu na wo di sa wo company no mu o bra wo nya o plan say wo besu adwuma o se adwene no tirim enti o se wo yi wadi okay eti da kro me kwa na me hia no na o ye papa panimu e bra me ka say me so wo firim na Bob Cole ba bia wo bia nya me hira wo ana o so me nsa ana wo se me enko ehunu tam keeper ti o de me ko office no be say me ye labor na me say no say adan na me ye labor na me so me ba say me pejuma ye was nti ususu say wo boafo antinka Lang na abesu obra ye labor sa wo mu adan na person so adwuma say me no ko do tam keeper ni me say wo pese wo su adwuma ene mayi wadi on so o ye ya no asensan o card no mo yi wadi no enti one me ka sa na ye ko ni nyina na fe me shim se adwuma na ye ye ko yi medi enti eduro no bi say mesu adwuma wana me say ye mesu adwuma no so adwuma be na me say mesu ya carpenter ana mason okay na dia o Lang ni say wo ya apprentice si e short carpenter sa utimi ko ye edi carpenter fo na chi se steam benders for short wa obetimi akodi wo machi o mo tota e short wa obetimi akodi wo machi e na mason na so obetimi asua enti me fanse me pe carpenter no ti me card na so carpenter okay ai na me sha se me sua carpenter okay ti me sua carpenter kakra no se carpenter no ase eduma na ye no no so pi se brecha mason no the tree din sa na pese me ka o ka brecha na amanfo ohuru ni yi on se brecha ne ye potochinfo o ka potochin ya se bi a sino wa kini bi ye mpanimfo no Portugal o me di ka ba Ghana ye ko school de na je abakwasem history is pa o mu leader Don Diego de Azambuja okay ona di potochinfo ba Gold Coast
enti abrofo de ka pie go ko kan from protochief enti protochief no omo ka me block layer omo no say na omo ka no obi o hye blocks Ghana for ni enti nkasa word no tie friend no breacher okay aha okay enti em pani voka breacher dia pani mu bia nim adwuma opese o kire enene emse lending for the kind mason ni friend mason enti e free carpenter ho na eho adwuma ni so no na o divert ba mason on say me kire wo say opese once actual cars so apprentice ndie e bia pia timi ko timi ko fa say ni afedi mesua mason okay etimi ko sua mason no elang e ma afedi mbe hunu na me mbota ni say e wo say mesua mason ni dia e na say me ni bofo ni mesua adwuma na mesua ni yi okay etimi wura mu no me de me ho bo enipa na omo company ni mu omo bo profile etimi sua mesi adwuma nse de me ko technical school okay ene mfanse method be me nsa de bo profile me bia obi ko technical school ogina ho so wo bo profile betimi be 2 3 4 hours betimi gina ho so me bo am di one one mache okay if say me sua no abrofo ene animdiefo kese nsem okay Inti a free mason no usuya for how many years? Me di lang mbe mfie num 5 years. 5 years or boase. Enti afa ba say see dan we ne transfer bi ba Kumasi. Okay. Enti me di akira akra bedru Kumasi. Enti cocoa board e honam ja e lang. Okay. Cocoa board da si Kumasi na. Lang fo ne si ye. E ho adwuma ye emu nam di ja e lang. Wo inti wa mpon ho na odi ja e. Lang ye mpon ye ho. Awon say e company mu na wo no. Enti boso me so a o master na udi na chi no. Wo sika boso me aketu ye betua wo no. Sa ma ye tua me ka 9 cedis. 9 Ghana cedis. 9 sika kokko no maako 9. Me ye overtime boso me overtime be enuma na nsia no. E na menya 10 cedis. Ye de 1 Ghana account. Ge my overtime be enuma na nsia. E bia metumi nya 9 cedis 50 pesos. Okay. No my overtime na 50 pesos no e be kan sika. Abesoso. Na em say me ko days ni nyina ade a apprentice sika 9 cedis. 9 Ghana cedis. 9 Ghana. Okay. This can eat me kaboso me. Na Messi for you tuo mu ka 12 Ghana na 13 Ghana. No obie no company mo betimi agi 15. Just a 4 mining engineers no na bia na minimum pay. Abet pay slip no bad ya. Sa na yihu no. Eja tete no na 9 cedis na yabeka na say. Na tete because 90,000. 90,000. Inti ene ye sika mu no ebe dru be 900 cedis. Ene se me fa say Messi ya apprentice. Company mo bi on betua na ka be 1,000 or 1,200. Oh, okay. For 9 cedis now. 9 cedis. Instead yes ya dane ya be draw no. And sa na be chiri. But that time no now somo. As na money so because na emu edu. Oh so, wo so me so a. Eno e be na me betua me dan ka. Me di beto duane adie. Me di beto taade ahye. Me sua adwuma mfie num. Efutu ya me de men kwala mrantie wo we hu ne se. Emfe ntutu mpapa ahwe me yifiri utirim. Okay. Me ma me ahwe me yifiri utirim. Okay. Emfie num no. Me nya busuani a o ma me 10 pesos. Se enami mfe ntonsuo such as saramfre no. Ye wo roba mu no baako. Ene kure 30 pesos. Me nibi in my life me nibi. Okay. Eti misika no amegie no a na me hwese ebekwa koduru bosome no na asomi ansa na yetue ka fofo. Okay. Aye. Visa biam tie no mpapa ni ho, me ma me ni ho. But now wa bo ho so. Me a me hwese sika no me ye ne kakra kokomo se ebesum bosome. Okay. Inti uja musiko bodan na uja ye no uwie ye no sai because na uni boafo bia okumas inti usai ko wachi ko ye adwuma na se Me wie lang adwuma no. Me sa ko anitwa. Ofo ho na mpapa ne me maame ewo. Eko bobo mo nkakra. Me firi wo no. Me sa me ntina nitwa. Ti me sa besene ko kokotoro. Ye ya bekwai. Okay. Me kuro mu ni subiri so. Bekwai subiri so ho na me firi. Okay. Eti me ko kokotoro. Ya me ne abrata me ka so ho na de me ko patakoro no boase no. Okay. Me papa ba no. Me ne omo ekotran ekokotoro. Ho so me ko di mfie be enum. Ekokotoro. Ya na madwuma kese ya na me ye ewo ho so ye se me sa me na adwuma ho Ghana hapa ya betwa. Enkurase no. Eda me bota se me so adwuma de ya metu kwan. Okay. Edi me kotena ase twa ba me yire mu twa bom no moden. Me manfa madwuma sam ani agorofe se na me no se me ni boafo. Edi ho no me be ye me passport. Eye bibia se mpese metu kwan. Okay. Eko
amanone Okay. na me put me ko Italy na that time obi ma me yi bi say wo si Spain o pese okwa o mu ba Africa no benya o my friend no Equatorial Guinea ya o capital de Marabo enti me yesa na ye mefa Equatorial Guinea na nka ba pie Spain. Okay. Me ye duru sa me kro no a me ne papa wo di anim di akro no because ya ne nkran no na me sika shorto that time no 24 Ghana 24 cedis na short o sika na ka o de ko. Se ne sika ya 24 Ghana sika kokoko no mako aduonu na 24. na me stand ba me chi ko besini ko anitwa ni wodu bia se bebi am ka papa yikuya no ko bo amane me nya boafo bia 24 cedis me nya bi e ma me de yawo na me sister ene me akonta ikoko wo sahwi. Okay. E frɛ kuro bi bawa kurum me ko bawa kurum akonta na ne kura frɛ nyamche kurum. Okay. Me ko za ka omwa me 24 na so me nya bi enti makontio no me bibia me ye ni nyina no 24 Ghana nti amaso e ma me jaiko enti 5 years na o de call kokotro ekoye ukotwa abe 5 years ni nyina dobro eye petra vaza me dua nyadoa na me dua ntos me dofuo me dua bode me dua mankani eton se de be ya mentimi abo sika no na metfiri akura ase etu kwan me ye itimi ya me passport e bibia na emu no 24 guarantee 99 enti na sika dodo osen ankasa na odi tu kwan na ebe ya o short mu 24 Ghana me fa me say metimi that time no na appetition make an a gray say cedis. Okay. And then vaza be 1.5 or 1.8 etimi ye ya timi bua appetition na no sa madam very kodwa Isaac onna na eto ensa no enya be ngra wo hasika wo na menye. Okay. Vaza is ne ye 1 million kura ke 100 million it vaza be 160 and am the yes fa mu nyina ne sika sara ka be ai ena 24 Ghana sadam be appetition grace say this. Okay. It me na afema on say sika na me ye no e me na duru sa me pesa me passport no data na ye passport kuma say me konkran. Okay. Eti me konkran me ko akwa me hwe yellow card se be hwe me moje se metimi yetu kwan ni nyina no sika na mapato na bi na me di tu sa na mo ni nyina. Okay. Enu abi na meja sa meja bentwa mpe kontio no eti ba bia me ko bi sika na menya no bi e na me di sa adwuma ni nyina eti duru ba bi na sika no eso akote emasa na wo se because hunu papa na odi yetu kwan no na wo se mfre connection man na wo se ka menya sika sa atumi butom na mu na menye bi nti na me kwan enti won to kwan na o free kran no ehin na so ade wani kire da no a e ba se me koduru enkran wo papa no ho no a mentimi yankoro no me sa da me sa besina kokotoro. Okay. Nti me fa bas mbesi kumase be no 9 komu no. Okay. Enti bon nsia na mo be kwai mfa ka koduru kokotoro abo be no so me duru ya me bu madamfo e friend braki me ne di amane sei no e da no a braki pia dokoto apete hia kotoa ti me gina ho a me no half onso no half ti me bu amane nyina na me su no onso yesu be do hwini miensa no bia tete ono ni boafo na me su ni boafo eni me nyina kan sinsi be de pese ye pie madamfo no me ne ye damfo a bibia na ebom nti e friend no nuhu. Okay. Ni papa ye kremonia something kremo ti kokoto me kan hu obi enim no e that time no se de me nam no hu na friend no hu set ye friend set e dina de pam ya benya me pa so mo di ni din na so e na me so hu me ye friend set no hu. Oh, okay. Ina just mo exchange e no hu set ana set no hu. Okay. Inti after eno ni nyina na went to me ankwa outside call wunchi no osa eye den bi okoto a mixing no so na okoto a betwa ne so me dasi emre ba se mantimi ankwa buruchire no amesa akotena omfela buruchire no kana mfie miensa dwuma na mekwa nkotoro no o mesa atena ho mfie menu kan ma be ye mfie num. Okay. Timba ba no a me ka se ode me ko patakoro no kotoka ana ejasei. Okay. Sa na se me kan obi abi. Okay. Na on di wa beke kumase na mo ode mesin adwuma no e na beke kumase enti wo ye se obi adwuma bia omuye ye mra na ye me hu ni pakoso be fa yen I am amazing. Okay. Ti me ne buy. Na nam se me share mo company mo dressing. Se me ka se me dress na. E dan ho dressing. E dan ho dressing. E dan si no ye wo ho enima bebre. Okay. Sa me ne ye twe e dan no twe dan no a
beam no ye ayi kitoa bi pie de obi onim de cantilever okay enti eja mi nchawa no saa time no we free kokotra saa ba Kumasi no na me Kumasi kotoka na me ka ja say no na be fa me mfa to say omu ye adwuma bi wo Kumasi enti omu permission for okay enti me mra na contractor ne ye adwuma no on fa me nkyere no okay na me nye bi me beduru Kumasi anopa na contractor ne ni ho enti eja ma so ma me kakra na ubeduru Kumasi no ahwefo yenje aboafo enkrato mrankomo no ayede yie pa ye tutu ye hofo wa abrabonim enti anyi we fidie ni mfiri ha mi twa me ho aba me ba e beto nkomo ne so Dr. Wonder. Oh, indeed, you are wonderful. Around this time, you know. Oh, yes. Indu ya dofo me chia o baby awo bia Dr. Mensa Herbal Clinic and out here nka baby awo bia enokure nie da bia masema meta ka minya akada ene se enipa bia wote ho a apomoden abono no se de adwonso aba akokọ no wote asese nipa bato wawu se woni ma me ka kire wonne enipa a wote ho a apomoden abo te se de adwonso aba akokọ no wote asede enso wawu wo yete ase awu mejidi pa so obi ayale tete no bia obi wa otumi kan me de sesi a me wiase me wu kran ka mepe yesi yale timi makwabrane na sem yes abofra na se sukonoma endi ba bia wo bia wo hwem bia kai na hunu se e wo so odi nkan abo apomuden ho ban first me kai na nsen ayale brantam be santan ewie mu a ewiase nipa nyina obi etwa adwo no afi asem ba akopa ye kan se na ye nananu mu nuru na ewo hen ebusuya kwasi fita se na sa kwasi kokko se ewo se nipa bia wo ma wo immune system no e build ye immune system no ye de ya eye brofo kasa enti ye kan na biri wo bia ni so ye se eja bia ye hia immune system booster ebusuafo de me ka kire wo nne a play enye play fan se ekoba se yale ha wadwen a ehia se wu nipadua no da bia obenya pomodin a enkwa wom se wo anya pomodin a enkwa wom a na che se wote asenso wu kran po ankaye enti Dr. Mensa Herbal Clinic di nura hodo bebrebe na abedwa so eduro ba ko asesi a eje na ho mere ha ana eje na ho ntenedwa e wo Ghana ha ana ewiase nyina ne Samenk Retinum Herbal Powder eduro we se na obi asebe ni immune system ana se ni nipadua na hojo saa na beka no ni nipadua na abre ahojo wono maduro na enche na ne ho aye fe da bia wo hunu Dr. Mensa wo wura e mete na me hu na che but da bia o ya brante ni nyina ne se mi secret ya na maka kire wo no me de Samenk Retinum Herbal Powder e na aye madua na me di na no pa wi anwumre enti wo ne wo ma ne wo busua wo yere obia mpedure bi na wonom wo ye be ma wo ho tum se da bi me masem no ayera be ma asabe wuntimi ni wo me masem me ka no kora kire wo pi wonu wo yere na tie de wugini di but wan hwe ya abete wani no na wonfo enfofo na da na wo kwaye because wo ba bia ni wo kira jo wo pa jojo enti ko pe Samenk Herbal Capsules ono de kan ne afre ku bensuo wo mini mienu anopa mienu anwumre mienu anopa ebe ma wo me masem awie mu di e na afi nso adura kan na ye meka nse ye mpanifo he da ye se fatwitwiri wo se na de bia ye bro aye wo ye mbia na mfiri ho no eno ne Samenk Black Powder eno ne detoxification ye de detoxify your system no e ma fe ye nipadua no wuduro bia akoda ba bia efiri ho no ade wo ho eni Samenk Black Powder pharmacy shop herbal shop bia be wuram bia benya bia to me pa acho bomodin akopesa adure bi na emo abebrebe eno na doso obi ja na ye moja se pam be ma sebe be ma obu nensa be ma a obu nsa uja wa na ye moja bebrebe wono wo yiri nyina mo ye pe endi wo ko kane wo kuroketo mu a public toilet so ubo nse me ma bebre ye ja ya na ya me moja a pet toilet no se de ye kuma akoko me pa acho ko Samenk co capsules ko kwadura o mini mienu anopa mienu awia mienu anwumre mprensa dako a ache kwara nadu nan e wo se ko afifiri wo ko e wo yemo amaman ama o mini mu keka wo wani eye o hene
wasumo ya ohene ni nyina na gyaye umpewe na apentokwa ni nyina Dr. Mensa nsa no adwuma uhunu medura to bi firi se nyame ama menimudie a ye de ye nuru se okoto se ye to Dr. Mensa duru bia na se eye sabi jonso kuro duru kura to bi koma aba ana obi ojonso ne nyame obeda wase firi se meduro bia no nam de ntra me ka me ho asem ne se nimudie nyame de che nipa no wachi obia ne de se de tie obi ye presenter o presenter asem kire wa asem koro na obi beka kire wo hwa abete na wasom foforo saa na bibiduro na ayeyon obi wo hono mo a wonim se ye de brane atuata anase manfo hai ye de ye memeduru nanso ne combination no ohunu nti edu na no ntimi nye nam yi enu nti na me ka kire wo se so ohunu Dr. Mensa duru bi abomodna se obetobi numbers ya Dr. Mensa he back na kedidi dwumanie 0209 500 273 and I say 027 11 73 551 and MTN is 0245 958 768. That's a ne ye be say share bio. For me sign so Emma wakwa baby me ne papa set off e na egu so etwetwe nkoma o hwe baby a trend na free ba na enye easy there should be margin ya ni to akokọ church say enkro no kra nyi ni say what ni din da eno nti ye sign so any that the to a enkomo no so enti that the oba akuma ase no adwuma no benya bi ye me das me diga ka je so de ho tu nyame so a ade nyina di boa wo na ewie wiye said the na me pe me said me pe me bra no me fancy din free me mofrase okay bra be hu say me ni boafo bia no ndara bedru kuma se me ni na bae edru na ya brosa to aso me nsa da me kire ade bi se dan sie no ye wo edina ho do bebre ti man to contractor ti me nua so no se me ya ade wo dressing pa and wo se cantilever meeting am to me ti me start me cantilever no okay ti be dress be 6 dan na cantilever me se fo bi kura ko ye 3 a opon bi kura wonya ha do bi 2 contractor no bu say friend Dicky no bu say asa jasai na ho na cantilever no wo so me bra na me ka sem de bre me si na de ban ofa ho so wow dress na woda hu nyina me de ache won sa na ba ni nyina okay na me se das eti ma me ka dan ho be na wotwe mienu ko na wotwe mensa de na me na me ye mesi am ye dressing wo edan no okay eno ni me kuma se eka okay nti oba ye no na wonua na han dan na mote he a nti utumi ebe ka kuma se me da se e ba na me nua no ha dan na ne ono so nua na ne papa nua wo fi kuma se o old tafo okay formers na ne dan ye dan kuma bi enti mu ne ye kwaso ye okay ho na no woda ti me ne ko dai edi na jam na isi kuma se no na mka se me mesa free kuma se akokura se de kametre kuma se ya bodam ni kurase pa de ni afọ mani su wonti no e fa brabo ento tata bi e di se me kurase bi okay ti ye tra dan no mu ma me ye adwuma me free ho no se blog e na obi be nya mesini bi be ye na me ko ho a se de me si ye madwuma no enam se me si an company mu nti no ba bia me gira sa me ye adwuma bia na betimi ye ma contractor me na sia no eso nani okay enti e ma me be ka kumase ya eduru baby di be mfie mienu ko me fa se mfie mienu ana na feso efia na etimu no be hu na baba wa bi okay ne friend na fie twunwa me ne kasai ma ono so je me ofeso e ma me ne be try na me sa me na me nkwala abre mu no America me di no papa e ne ma me ye Methodist enti me di bo so me nsa na ye bo meso oh Methodist sorry eti mi di be mfie be duonu e koro no ma fa mi nya boafo bi mu no mi su ensa no me di jae Methodist no okay because afi ma brabo ensa me den saka ho no sa brabo no de meje bia enyi na futu ya be man brante pa enti be su ensa no okay ye to mre bia sa me ka sa me no ma petition ya mitimi efra na pa dru nyum mitimi na petition ko to mi no emfa me nto ho na masam na ye tintenten se basa me na mfo ya am ka me no ma petition ya glass kese no eh apetition akoto afa mi hwie gu na to glasses na adro me nsem isaye ma se me nsan kan nsan na nyema okay ti mi num wi ya na fe ya so na yedi nkom edi to mre bi na mi Peters apetition Peters bi
na me se no kota robe mu me twa ma ho gani prekese akekeduru hwentena pepre na me de agum na me de ensa no agum kota roba ma ti bi bu akoto a eno de tete ye o de prapra kwem me kai bre bi bronya bre me be kumase no na me afa me be ye ya be tim kumase okay o me no me duru an maka ho akwase abrabon nafo enough edan na ye timu no ko ba se afa ni wura je ne dan okay me ni bia me da enti me da loto kies mu obi loto kies bo so me miensa loto kies they say kitwe bia ne kase ye besa konwa yi se ya o de board bia bonu no otra so a na o de paper to wotwa na me ne oba na me ka de fi twinwa no ne loto kies za me wotwa loto okay enti mama na hu se me da loto kies no se ebo be no nwotwe a za me tafo no mkrosu loto no wodoma no na okra me se okukrosu loto no a ana no so a makete ne onfa de safo ankofi na menya nkodai okay enti me koda me to me de credo be to kiesu no enti me tremu a me bo be 10 11 na makani mu nasim na makakrokro na him na me de mitira to baby o twaluto no mada ti me trasa me ma obi enwo me da kiesu mu ntino ebo no nan a na me pie na me credo na tum na me si tafo pankro no kwa ne so na wode bani ya kire pankro no me kwa me yedru tapase no na de ene motiti ma sa da mani na me sa batafo me ba me du na ade ya chi sa ba na me bia Messi for ta ya djuma ye Breman UGC okay me ba ene ho ye wira Breman UGC Moses Zongo tafunsi ayeso be bia kasa be tafunsi ayeso na ho nyina na nye kuro sa okay enti ni ye kɔ djuma no ye fa fom na ye kɔ enti se mi koduru adwuma mu a anopa no me hye atade ba ko se be boso me metimi ya hye eye fi amakoduru adwuma mu na ma fa helpan ni ye fra report tank na ye di nsuogu mu okay enti ma sense de ma si matade na hye me no ahata na ma fa wokinji a ahye de adwuma pon a omu be fi a bo be 3 ni apon no ana 2 ni apon omu be fi na se minya mai to omu ba na ma fa vlog ba ko na me de tab onu a etutu no bi ato so na me se metba be mi yesa na ma da ona meeting mi mu ada ti mi da e bo be nonum a na ma sorry okay afa na mbata for mass e ba aduane ho aduane o pebia na ma to bi edi na ma kotena oba na otwa loto no enchen bo be no so le fa na ono wakra me no ko na oko abrabo nafo ma obi e fan to ni trim sa ne ma me amoa no ni papa amoa nto di mobra obra ene ne wawabo ene ne wawabo ene de wawabo enti that yembra se ubehia obi a afei unya ba bi tena ye no abrabo no e sha ase esen biem wo ho na teze ye bie new chapter no no ai me dasi enti loto case no no benya owura bi obreman ifa na kwesi adwuma okay ye koye na adwuma ni fie ho adwuma na me de to nte me pebe bi atena ena o ka se wanye pene na data no fra brochira ba okay na okoyi niema ene diki contract me ka se diki na ko sa dan no enti okoye na efie no afi ne yesi aboso aye plaster na hofu ti abrante no koye no na mfa pikas ye poye adwuma ponya ani sofi na me di esie ho ni nsine ho mtutu ni nyina level fie ho okay to ba no bisa diki se ho na ye adwuma wi o so boy na o ka se obetan o so ne bo no obetinya tan emu o ma me akwanya no ma me dan okay na me ko tan de fie okay na se de mi kasa brabo no na mani ebrese de tie bia obebo se me bo me so bra wo kuma se me nko bi mu no me ko tan amfa ho so efie ho tan ni agro na adwuma se mu bia okay papa no be pe masem ya ne bibia na misunu e ma oye ye betu fie no fence wall ye gu fie no hye pavement oto dan na ne fie da nya na oto ties okay edi afie waka kire me se menu yanom no me kire nsa menu yanom so nyi ba biti ti menu ya braki ne eja se no me srei ma me no mu nyina akotena efie ho edi efie otena no mu no na me gusu ye mesi adwuma na me plan is no e wo se me nso me pe asase a da bi metena so edi enkakren me tena efie ho mfie nso okay emra me free fie ho no na matasa ase a hye dan do lenta
7 years. 7 years. Ma fa brabo na ni agro. Me mfa ho se me sori anopa na me kwadwuma. Enei sike na me ne mo ke meto koko 1 cedi. Ko se 1 cedi. Me chop money anopa no. Okay. E sheba me ho. Inti sa time no na 1,000. And in fan say bet 20 10 pesos. pesos. Ah bibisa. Inti 8,000. Inti me kwadwuma bia me hye se me sika me nya no. Eda no media me nche mu miensa. Okay. Me na me yire ne mani mienu. Na fa ba konto. Inti bedi bosome no. Na timi to cement kakra na me dia koto. Okay. Ebedi bosome no, se betimi atọwia 1 tripa na me dia koto. Okay. Sa na me me nse. Inti free se unyi wani fie na hu se abrabo ni mu eden na ukọ nsa no mu no. Obeka kuma se oye adwuma ni nyina still na won nsa no ni mu ana se o service san. Be kuma se no mansa ebre na. Okay. Na tafofo no me ne agya sai brakini edos e be mnante be insia. Na ne onamfo bi okoda so. Enti me be fa me ni be fia nsa no ekosoro pa. Oba kuma se. Be kuma se no me hu ne se me ni buafo. Okay. Enti dia kodro no de edi. Do or die. Enti eduru ba bia na ma fa se me num nsa no de ate ma were ho ana ma dwendwene so. Okay. Enti eduru kwasi ada na mfo koda so. Kwasi ada we ne yan yina bensi ane ya faka akokoda so ye ko match. Match de be ko no ma top petition. Ensa afuo Guinness no de bi agum. Ah, petition ho match. Match ai. Oh, okay. Ne ya ko no ma isike nya na de na bra de bon. Eduru ne kwasi ada no mo so aba we. Oh, so okay. Batafo. To mo so ba ya pe golda a petition. Ensa fufuo ebi ya betini atop ensa afuo be ma me oton ensa afuo ni akotu. Ebi akota roba me no. Hey. Be 14 bottles. Ni ato Guinness be 5 dia wono. Ni ape golda. Ti trust ni ya numwa obi abo. Ni asore. Bedru nyimra be no so no obi akodi kuro ni fie. Enti di muna ko ba se abraba me bon me mu se ano di. Na uhia Yesu ya adna se no. Okay. Be bia be hia Yesu bia. Wo se set se odawase Yesu. Okay. Na bra me ka se na ye no nsa no na me nsi dan na me ntop plot na me ka no. Okay. Sabe na me wotafo na me ma Brema hono. Enti se ye di ebrabo no ye sa kopum se me bra bi oye sempaka ni fe obri mensa. Okay. Ona Church of Christ of sepase. Okay. Ti me ni hia ye bi ase e wo ye krom subiri so. E na o tu me fo se o hesa de mi sitie na ma me fa ma brabo mensa. Se mi giant sano mo no a eni ma betimi aboa me. Efise me yenpa bia me padoye pa. Se sike kura me bia obi ho kire no a me pese me de me fa metim bia eboa no. Tina futu ye no tu me ndan manfa. O sia me ye sia be empempi. Okay. Futu na me mfa. 96 ye toaba. NDC ni MPP ya. Okay. Amenso me MPP ni. Ti kokotro MPP e me dane ntoka. Kokotro ai. Ma police fo be mbebre. Okay. Emu na me bra ne tu me fo a. Ti me ho na me ye ma jose me ba be ye. Me kwasore. Enti ho me fa nsa fe de me fa me bra na futu o de ma me. Enti so fo obri mensa oye nipa da bia me kasa nya misra. Okay. Waboa me ma bra bompa o ma me sika. Na emu nyame asem o de ma me tie ye no aboa mabra bom kese ba. Okay. Enti efiri wo no o ka kire me se o so fo no dwamrenchi Church of Christ so fo bi na owo Bantima na o preach wo radio so capital. Okay. Enti we say ya mintie no ti bi o beti preach bia no na me tie no radio so emu ne ba se me ko afide me sa kwasore. Okay. Ti me de ko Church of Christ. Okay. Me ko ye na sa de na medical sua de no nti no me matter disbremu be ye sengemba leader nyina wo mu da nanti bremu no enti ba se me ko ye na ne me ni boso me miinu na me boys. Okay. Enti ansa o be ko asori a o be boys no na wo ware ana se na eho echi no enso te sen samre oba na me nete na me kas na etomne bia me kotra na little me kodan little case mu no me na me sre agiman a odi ni fie no ma me no oba na mane ti oba na me ne kotena fie ho a na wo ye oba na o prepare fie ho. Okay. I say oba o come ho fie ho no.
enti emere ba se na oba nso okwa sori ko esiesi enti ofa kwa bia so tweme akọ ya nenso manko ifisa me kwa no management bia ebo elders timi so muni e sabet stena enye madwuru ka se de omuka ndia se mu wa ho enti ebra ba se me yes me ko Church of Christ oba na wura mu a ko hu Church of Christ wo bre man ena obo amane tini na wo twekasi ada so na ono so kosi yesi na me se me obekọ so ya so no me ko Church of Christ no so obeja yesi na me nyina ko Church of Christ ti duru ye ko ye no ne boso me be mienu so ena ebo meso ne oba nyina ebo so deko sa mera na me kana me nye ne ho ade enti asafo no hye me be boso me ba ko ne fa igina so hunu na busuafo no nyina ni papa nom ni papa eye na ni papa firim enti odi ni papa de na na buwak me ken pa be kwa de amanfo bebre ni mu no we headmaster o jaache pram so enti me yire jaache pram so senior high ho e ho na yekoye me koye ne ho ade aha enti firi ho no ena me ka kire me na fo se me nom nsa bio me mfa bosan kama no bio e ho na mani ba mo se no se sa na te de a na o se me peplot na me sifie no emra me free nsa no mu no edi ba ebusu mi nsia edi na me se uhia Yesu ya no wadan ase ama me ti majuri mani ba mo so me peplot no bi emma me hyase kakra mesi adwuma obi em se sitie enye dekoro adwuma se wo sifie no enye dekoro adwuma mesi adwuma obi em se sitie ma mfa dekoro na esifie no me ko ho no me de kakra be mfie nkono asna metimi abodan ne so enti den na unya capital better plot no because that no wa warranty na asudie sa da so oh say masa me ntina menye mfiri mo no so ohia Yesu ya ebra me be ye adwuma no on say me ne contract bebre na nam kumase na contractor me na bia hu ni say wo di profile ma me obi a ye adwuma bi ka say bia nko profile na ono woni ho no ka say me ko bo a ebi a magina ho oba better than ma bo wi eza ema obi a pe madwuma ye menya kwadwofo me kona label anu na o twa block mortar na ontimi ntwa me mfa se me so no mu ne ye twa mortar no mi wi a na o sablo so bi am na me hihye se plaster me bo a me se me sifo mi ba akoko gina dan se two size na bo no nine mi ntimi nya sa adwuma no me ma kyare ho kura be bo one o se ma bom two size no ma two size somebody a edimo mu ni sa no na me no mo kan friend soft contract say bia a die ba ko na mesi mu ambo wi a magi mesi bienu sika ene bia mesi mi sika no be obi betua 2 million obi betumi atua 1.8 ebi tua 900 ebi tua 1 million say me ne ko etias otias yesa na wo se me yesa adwuma no etimi kwase ne wo mu yesa adwuma na etina ema mi nyesika nkakra to na me ye di pasofo bi ofiri me friend pastor kansa na yesi faith tafo school bi ofiri faith waterfo chirikoko tafo 4 mass no a yehu afo dan na ona chi utra roman so dan no na ko onim kakra bi after fie ba ko me ni yehu afo dan no na chi ona fit yo ena na esi sa dan no be pankro no St Joseph school ye na esi edi pasangasa ezo hunu se me life city here because I'm not my assistant by Church of Christ. It was here uma deeper for aji pro to be o kotwi se manage ho a na me say ya manage ho wo se ne obetumi aye adwuma na wo twi abaye adwuma bia no sika no wo de fa be ma me na me so me de wo so afefa wo yes abosumi nsia plot no ebetumi ato ntimi kwa kotwi kire wo na me se mate itimi ne yes abosumi nsia ntimi plot ameti so yi bia ameti so ameka say emi amefie na busume nsia na chi be busume nwotwe ena me ko no no be kire me plot ena wode ho nkrata nyina na ne boy is thing data na ko twi plot 6 million 600 and 600 Ghana cedis yeah na deeper for 20 of the man 400 okay it was the plot man 400 okay sana ko si timi se hunu plot na me say ene me so medi metua na manfoforo enti ne bebo so me miensa ko boso na so maboa me ho na se me esinti na so me timi fa bo sa me na ensuo mabo na me fa abo na me fa anya akram twa block be 1000 okay na nyame adum ma benya nkwala be mienu ana miensa so aka me ho sa me na bia me nya contract kakra
me sha se breman no na champion to dwum ye ni fie wo so ame me na ye na si ye na champion no ye fen tolonto ka tolonto abrema fo nipa bibire nim no ni fie wo brema busu akuruwa ne da dodo na ye na si ye na fe me nya contract Italy for no free Italy agifi na mtene o Italy nti o mu free Italy ba o mu maboso me August no na me nya contract bibire nti na e ma me sika nkakren. And now, odi 9 years. Now, yes, can put now the 9 years to me see if you knew. Me kase mbi akira wona lumba otodwumbi. O se ebra me ye menwuma edi kan no. Me ya ka kontuom. Enam sika semti no. Enyum de dem mfie miensa. Eti sa wo ba bia. Obi awade a obo ade de che no. Nenso sika sem. Edansi enya de a eda fom kura. Me here see me see 6 rooms, kitchen, toilet and bath. Na nanka me nafofo no hu ni se ni kwasa me kosa ke bia me si pie mienu ana pie miensa koso bia woni bia me so madwene no e kire me se metimi ya fra se ndie metimi aye okay enti ampa so me ye ya ma mpre me ho sa me tena adin go fie mfie nso me tu ko tena be du fie e obreman ho a enso mfie num na aye mfie du mienu enti mfie du me tu firi be du fie no na me ba mfie obreman kutwi. Wow, congratulations. And the obo humode. I many brepa 12 years I. My friend ni agro kura. Enough kura. Inti honom no na wa worry na wa wo sa 9 years ni mu no. On say me ka say emna na me ne oba no a friend afie twunwa. On so free kwani yawo. Okay. Be kwai. Na me natna ni yawo ma. Okay. Ni yawo miensa. Okay. Be ma penni ene mami no. Okay. Inti mira me ko church friends no na ma woni na wo. Inti e hon na ma me ye omo share me se me no oba ntimi ntena e obra me ko yasafo ba. E obra me nye ne ho ade nti. Enkyekere na share me no na wo se ene mi tumri kan na me ka se be boso me yenu. Ente me wura so dem be boso me ndam ko ye oba no ade. Okay. Inti oba na me ne ti edibisi na me ka se. Oh wow. Daddy why are there? Obo humodin. Abrabo ne so de osika no ne de enye be. Me nka ne sei na hunu se ne me kasa brabo na fom. Ma brabo mu nyina Nyankopon ne me dance ni. Me bra na obeka se oye se pass preacher no. Obri mensa. Ona me ni share ikrum. No ka ko jo so sua me sam se han. No so sua me sin dia. Na me ton hardware. Na aka me tro well back bia ya nto eda ho. E de bebrewo. Mebusua mu nyina mpapa ne me maame nka so obi ya ntoduane amani de me se obi bua me se me ko dwuma me ko ye me pedwuma ye me tu kwan me ko su adwuma ni obi dia bua me ye trowel back no so for me se de maame na busua mu nyina mpapa ne maame ka ho me ofa no mu nyina e ka ho me nana no mu nyina e ka ho ade obi dia me ni busua ni obetira ka to ma me 10 cedis in my life ni bi ma brabo Ghana 10 cedis me ni bi obi aso ntimi nka Nyankopon me dance ni. Daddy why are nyame nshraw. Ba brabo mu ni ade a obi di aboa me kese a me free na me fefe no eye trowel back. Ende eye akwa ye 10 na 15 cities. Ai. Oh nyame nshraw. Wa bo homoden se e free ho a sisi a nyame adom efie efe kama. Chazenya sem ketwa me do so obehu a wani be so be on baby abrabo ne sha ase free no enso obone homoden we chaze me hu asema me kada de nyame nhira ne mo mansa ne be ko no me pese obetu enne emrante ne mabawa e bafo na o mo nso abrabo no mehu nani so se de esiti me dase me de kakra ki kan wansa me ne kofutu no so ene se ne aye hunu yi efi a metimu se Medicasi 6 rooms na making and now I'm be 7 rooms. The better me say plot no eso. Enti me say see boys quarters and 8 rooms. Wow. Enti me fia me was 16 bedrooms. Wow. Yeah me fie. Na nya no kwa na mpesa me ye. Me ka ko mfie aduesia me bom pa se bedri me mfie aduesia no. Na nka me wo fie mienu ya na amiensa e wo kumase. Me wo bia ma ase a me dro lentil. Na mo kakra bi da ba bi so a enso me kenka se me enso me kwa koyase na de edu lentre kwa me bon paisa fi obeko na kenso mate me sefiri ai nti me ka kire emrantie ne mabawa asiso se emma wa bemum e wa brabo me se me papa amwa me
me maame amoa me eba madwene mu ebre bi atwa mu emma kama brabo no eye basa ma ka kire me se duru ba bi no me bedane me nka ne se kwawi nsani mi gusu bo bra no a me ba brema no kra me kana me nkọ asore no na me toto petition enti breman for the man for the be humi no tafo breman krofrom o mo to apeti am surprise petition me ye me si adwuma no na wotwe dura na me de me da na me de me robes ko kokotoro ana subiri so na makoto apeti bi ngra adua na ngra adua nan na me de abambaram de ko surprise breman ene krofrom ene tafo na me ko supply buranya bi me ni nua ba ko e fra takwabra me ko fa petition bi bai na e ko e na ensan apeti ngra mi no a sister buttress. A free 24th, 25th, 26th, a 31st. Now, me talk about brand mapeti ngram in no be. Yeah, tire no ya die. Yeah, buy am so wodi papa. Enti on somebody ka tell me Peters no me share na kwotwa se de hu no no. Enti me so no pa no me bu apeti no 7 bottles. Any friend kwota rubber no. Egu rubber no mu. Enti anopa no ye hwase na ye bronya ye bi ebedru nwumre no. Dia base edidu nyina no se bisa ko bu fufuro egumu ai sa mere na me ka to me ye adwuma nti bro nya sika akra o mensem ye tuka ni ya bekoro ya beto fish ni ya betwitwa edi jene ene ntos aguhu kama ebi kura na yetimi hwe apete higum ai ye hwe ne ma won tinye tim no mu a wonni bi ana obedi abra ye nyina enti ebi apete yakoto abo ton dia ntwe ni afiagum eti toto enti eno ena ye be di aduane kakra na dia no msa no ti betimi yakoto enti tin ana enam adwitwa no ebetimi edi dokono anopa no ansa na yefrase ensa no enom no ase enti me futuo kese a me di mamebunu odi ehia me pa enfen tu trimu da se me ni boafo onipa nyankopon de wabasa sisu bia oboafo ni nyame enti bible aka kire me ne wo se emfa wo hunto enipa so na obetimi adi wo hamo ensa me de mani to papa so na ekina papa wia se me de mani to maame so na maame wia ehon me de be ne me ebe ma brabo aye basa na mo se wo de woni tu nyame so a nyame onwu kopon se me ana wo obewuro eti ma wo ni da so ka se die tie bia ade a me se me ye no metimi aye atotum sa da bia me ka kire me namfofo a me no wo monam se ade bia nipa ye wo so betimi aye na wanti bia anya de wo ye ni nyina kra wo betimi aye ho bebre me kashe nyame ni munyam se anopa ya me ne mo kasa yi de nyame aye wo me mabrabo mu no se wo tie mafutuo yi na wo kasa wo bedi so a ebeboa wo bebre efi se brecha ni amada loto kiesu mu a eto ene me kasa me pekumase fie efia metimo ne dampon edunsia me wo fia obi wa America wa hada wa hada me wo nurses me wo teachers wo mu hada wo me fie a obi a ebe yo mama ai na said me life city said me fa ya mu nti no obi otim fie bia no me fa no se oye minua daddy eda se wanya adaje na woni ya che wabrabo mu ensem nyame enhiraw medofo so ba bia enkomo no abesie no o se bibia nipa eye wasase so bia wonso ye nipa nko de wo betumi ayebi eno nti bo ho so na bo ho modern na fa wani eto onyankopon eso enne aha ena brebe makwan ame de life couch djumedie no esi mechia mebusianfo nyina Madeline and the Piles my sweet babies mechia mo nyame enhira mo na afi aseda enkoma MCR fo nyina dani more editing ena George network omodos girls bin so kra ewo echire ho nyame enhira mo nyina Dr. Mensa Herbal Clinic ena ebomoden eso yasene eme ye djumedie ebro na so ye kese no ewo kotwi Guinness Depot no enhwe ni mu oba nenumbo anya den kra yare bia no so osa emum de ene achacha de emfa ma ho nenu de ontumi ensa emma na Yazel Foods ewo Santase enyinem
open aduane pɛ di afa wani ɛkyerɛ hɔ me din ne Ohema Akosi Asafo a ofi follow me ewo Instagram I am Ohema Berry that's an enso ye besan ahyia makrao Dr. Wonder. Oh, indeed, you are Hello? wonderful. Afanya me adumu na nso ha Niki nini brabo nyina say ame kwa kuma to ye Dr. Mensa do na friend of Dr. Wonder wa kwadre e wa bibifo ye ina kidney stones obi brabo ho ka obi akoma so kwa china to wo mu bema bi wo timi ni ye wo mo plan say mo fie na wo fa wo friend na Dr. Mensa na tunika ababa sawo ya kwa Dr. Mensa eh no wo go twi Guinness record what na ye nhwe ni mo me so aya wa simo Dr. Mensa, Dr. Wonder, Dr. Miracle, then someone at Dosh. Woman, you know, we have it over 10 cents.